Tubor ka Batesi TV. Lawan da Shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Ninwan ra mangi hakerdop ying jongpi. Menteri ke Sarkar Jela ubapet ya katanat ke kot kekhia ba Alexander L. Hek hadin ba ulah hiar jurib hi daladi ya ke Maternal and Child Health Hospital ke badan hakasnong Umran Riboy District ulah kular ba Yementa Shipor an penkelano ya gani ke hospital kum ke Corona Care Center ne ke bentaban ai ke jing sumar ya kitu ki ba syakta ne ke jing pangklam COVID-19 ke bala postet bah Riboy District pada ke jelahi barok kawai Kajingwan Lin Shop jong ka khalam jing pang COVID-19 hagani ka sin ka baar na lor ka East Khasi Hills District kabala syakta ating ka Riboy District ru kadai ka district kabalawan baar hagajing sha Lin Shop ting hagani ka khalam Yamenta ka Riboy District kadang don tangkaway ka Corona Care Center ha Civil Hospital Nongpo but menta ka kanti la idon kam ban don no la ka jong ka jaka ajing sumar nagabenta ke basyakta hagani ka jing pang khalam COVID-19 Hagani ka jinglet jurip yagani ka hospital senran lang ya uba AL Hek da UMLE jong ka Nongpo constituency uba Meral Bonds Im u Director of Health Services u Dr. Amanwar ka Deputy Commissioner ka Kong Rosita M. Kurba u District Medical and Health Officer jong ka Riboy District u Dr. M. Mauri lembat kiway di ki officer nagatanat ka koy ka khia bat na kiway pat kitanat traikam jong ka Sarkar Jela Another 69. At present, 31 kita nak haji kan? Spread all. It's connected. Bagi sokongan hadin berayu ban ya convey ada tu meeting pada first di Honorable Chief Minister Kesini nakal yang di Hek Indonesia Margar mengambil tadi yang di MCH Hospital kemudian Umran dan penolong COVID Hospital kumjur ya ka jin krek ya kan ya ka Nongpo Hospital kan kata nang bagi ni atrat li giding sia nang bai COVID patient ini penpau ni songu ban ni scam ba kum ka health department ni berkoi nang la menteri kamba ba kamtam Nongpo Hospital jongi hadin balayo ban pendai ya kini decentralized oxygen pipe di badan balai kuih jing sia ini nang tagi general patient bargane gijing bu ya gane ka oxygen generation plan na ka bentagi covid patient ini scam jen deploy kat bala nang ban la ban kanong gijing rap na ka bentagi nongpang apa ka distrik gijing ini tentu ya ki faida bikin suha ban sumar ban bu renti ya gijing batai dengan yang Sarkar yang health department di protokol berher-her pada samtam ko distrik gijing menta na yang district administration di DC gijing ba impose ya social lockdown ai gini expose ni gibuan suha ban ai gijing trilang kane gidi na ka benta ban liada na gijing pustet yang Jepang ni kerpat di faida ke suha ban ai gijing trilang na ka benta gijing bit gijing biang gijing konkret nang ne gijing liada ka gijing biang no ini yang dikonfirmasi ai boleh ya is di peluan jadi paling scam sa gijing simpia gijing bit pangila ban i kamdei tang ka ba suan pet di kanong hisab underground ka kam gidi ban long MCH hospital immediately gidi ban trekam gidi don kam ni hospital ro ila ban i ba kanong hisab gidi ngarap na ka benta jong ka ka temri boy gidi Iwan benpet benpengkre na gamanta batsna hapo cispa teliki jing thia na benda gani ka COVID hospital ang ni ya gamanta temporary Iwan nenggakat dan lang DC yang ni dan di HSMI di Malaysia madirang basnong lu astana basnong dengan rekan lang ni na gamanta ka jingbit jing biang namta ka junon kam jong ginong susno jong negeri boy district hi barak gawai tingi Iwan benpengkre bagi persangkat la ka diai ban melak kana kumnu ru hapo artio balai tio benpengkre dan manda ban penlong functioning no ya gani ka COVID hospital ha gani jaka jing bestet ngi di triman ka kenta man ka por hing ya ya pen mau gani ka kam ngi ngi tri mentari 24/7 ngi tri dam ta COVID baik ban bestet ya kam ngi ju sin diat u kana do ka por ngi ju dan manda ban biang ngi jinun kam yu pai ba bakendu ngi di jing Sebagai COVID hospital, kin bayi tata trust kata kila ada COVID nak kalian ke Turki, setang makan wan ke final decision nak kalian ke Turki tata trust. Dan power kadin apa state, buat ke power supply ke badai misalkan kristi kita ke badai state, kata ngidang berkreat syat.